haya ambayo yuko pamoja nasi. Naona kwaya mbalimbali ambazo zimefika, viongozi wa matabaka mengine mengi ambao wamefika, pia washiriki na awairi, awasani, awaamate, mwenzi mmekaribishwa. Wanaoendelea kujipanga ili kutupatia wimbo mmoja wanaitwa St. Cecilia Catholic Church Choir. Ninaamini katika nusu dakika watakuwa wameingia jukwani. Kwaya ya Nyangiti Catholic Church nayo nimeambiwa imefika, karibuni. Program ya leo huenda ikawa tofauti, sio kama kawaida. Kwa hivyo mtatuvumilia sana na tutaenda kwa haraka. Kwa hivyo kwaya kama imeitwa haijakuwa tayari, mnakuja mnatuarifu, tunawapatia nafasi nyingine. Hatuna time ya quest. So hii kwaya in 30 seconds kama mwanzi itabidi tuite wengine. Mfanye kwa haraka sasa. Nyumbani twende,
Asante, ninaamini wimbo unaendelea kuisha. Asante sana, asante sana. Wote mnaendelea kuja, mmekaribishwa. Abantu baminto base iturugara nyangitirende morochengana kiabeire. Morochengana kiabeire. Ebirogo morochona yabeire. Enare koboli administration yeskuru yoranga. Otokonye kidesk kurwe birasi. Elinde to ikaranse. Nero ne mbura. Nduru yuko tuwara mangana mange. Igo motole meradi sana. Dia mano. Punya kero kone erong ero kojikonte biringa. Abu asuoro bari mora asum angu. Orango mkibiruge hivi asokere korume. Biru Asia. Muniruhusu wakati huu nimlete mgeni mmoja kwa sababu ya program refu. Nere mweka ngo ali bagana eno rutayo gosaba. Igo timbu atima bagamono. Ongajira ndeto morayo yomo atokwani arwe ngora elinde bintu binde bigenderere. Your Excellency the Governor Mheshimiwa James Omaribongwae yupo pamoja nasi, na kwa sababu ni rafiki mkubwa sana wa Dennis, nimefurahia kumuona. Ninaita ndugu Dennis amkaribishe ili aweze kutoa rambirambi zake. Asante sana Elda. Bantu wa mintoko bakwani mbiyamule. God is good and all the time. Asenge nchomo na toire chinguru. Ende tuwa mosabire. Asamba tukaya kuruchu mama amararete. Nere kujato tuwale. Omoyo elinde tonya wa chinguru. Balimu konya kuwacha kotofari jimbi ya mono. Abasani na abairi mekaribishwa. Abasani baachire. Maitele rokere chuma. Merobeli buneyera nyinge kusi. Mugavana Okabeire, ulengo Mosani one, His Excellency Governor Ngwae, uchire watu hapo alebune family, Governor Mbiamono, in a special way, your family and your friends, Karamoko beka masabo, mwatu nyorabune family. Mwere wancha Ngwatoe, pole, une family neke nyoroge itogion sikia nyangiti na bonchari ngema. Karibu sana Your Excellency. Yamono sana. Mbiyamono Mbiyamono Dennis na Mbiyamono sana. Abantu baminto babonchari simwaika, abantu babu murenda, abantu banyangitiga igane amate ya ino, Omochibwa Mogotu, abana baye bonsi, abana ba Mong'ina Billiah,
nencho naletire rambi yane naletire ngora yane omochioyo iga omwana oyo orega iga nomusani one sana mwana oyo orioki ekerarenge youth bunge nebintu ebya youth nabare gochobisiana nsumbua sana lakini twakora neregas gacha nkamupima nkaroranga naisaine kalikere president kabolie president nga ekwerende salutations ebintu biriya kwa abantu bali bakorere buyense yeganero omwana oyaegwe akayegwa head of state commendation korenge ali umroyo omuraba kesana gagusi imogo etani batatu gusembana mubwate head of state commendation omwana oyo wakini n'omong'ina oyo Billiah Mong'ina oyo tonyorire esabari akire n'esabari ya itobu na mwanya bantu atokora kende gyonse ukatogenda esabari ye nko baapole niko batebenga kabe n'omuki oyo kabe n'abaana banabamuraba kebale lakini they are hard working nabe gavana inoga for 10 years Bonchari aranje nona akinirete nona asomete nagosoma itieri ngasomo Billiah naende nati gutiga itieri eyo nkaruororo kagenda nona abana bane ababwata malieta ko itieri ga bonchari na asembwata masikani amanne sana igo olioki na sabali bagangende kiagera nimbu siretie kazi ni yane alinka nembura bunego tuwa nabuganga lakini narengerelinga nare kogenda taraetera gaye kuna kwanira yeke gusi igamba tevi ga mimi nilikuwa gavana wenu hapa Kisii na tulifanya kazi na nyinyi huyo kijana ambao nimekuja hapa kufariji familia na kila mtu wa hii area ya Bonchari alikuwa ni kijana rafiki yangu sana na alikuwa ni kijana hata nikafanya recommendation kwenda office of the president akapatiwa head of state commendation kwa maana yeye ndiye alikuwa president wa youth bunge hapa Kisii. Mimi nimekuja hapa kuambia nyinyi watu wa Bonchari, nilipokuwa gavana wenu tulimaliza miaka 10 hamukusikia kitu yote mbaya. Hata siku moja ule aliyokuwa mjumbe hapa alikuwa anaitwa Onyanja aliniuliza nitengeneze boli hapa. Mimi nafikiria timaji amajina wegeta sile usinara stili oyon Dennis nikaweka sinye tayo wanu mugaba no naroro lakini amajina wegete gai ebo. So mimi nataka kusema hivi kwamba sisi kama country ya Kenya sisi tumeshapiga kura iliisha, tuko na president wetu na huyu president mimi mnajua vile nilikuwa mambo ya siasa. Lakini sasa hii miezi 6, miezi 7, miezi 8 ambayo imeisha si miezi ambayo unaweza kuambia mtu amefanya hivi, amefanya hivi. Tumpatie muda afanye kazi, yeye ni mtu mwerefu na sisi kama Wakisii tutafanya kazi na yeye na tutasaidia yeye pahali iwezekanao. Otherwise abantu baminto ko bakerambi amono nandi ko batebi pole nande pole ulioke ngo tigande 20,000 lero ngoli anaiga abana bali abe oboina ko batigerande tibwisano mu pasta kiri bwisano na abana abayiga bako bugia abale gotera agaiga na barubu 5,000. So I'll give you that 5,000. Ayana anya sa eme chando kera abona boko mwakeresi minguru nchira era mono na bonda botra konya mbiamu no sana ngesaba konya. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. Nyangiti Catholic Church Choir nyoko goja bosia anda gotera ngoro etanda ikaisano nemo ukwagenda tambe karongo bori mugambi Jared Onkendu mchugocha Chief Jared Onkendu Chief ya Itaiga
na tawi kuna waro mkutano huyo na kuomba tafadhali uje mbele utokaribisha sherehe urwawo waya ikimaliza tu kwaya yekerere angana moelio kio mwobo church kwaya uwe nyuma yao na itaenda haraka sana. Kwa hivyo kio mwobo mpime sana, muwe tayari. Mamioro. Magimo ko bateria. Kyo mo bomba iyo. Omogambi. Our area chief Omogambi Jare Donkendo. Jungo to warigani ase mosangere kanoi.
Mulisia biamona seriva valia mwachire itukulia rero asengenjo yo Mong'ina Billiah isembo Jones mwarure Bwari buya ikona hata Bwari kigana jenga bwangirire kona igeta saa 3 igoro ikiana igwete program ya uja ka saa 3 and I'm very disciplined kona igeta saa 3 igoro abana nyora aboka mbali bare bose bakiema igona abokera mambia asengenjo oyo urarire no muntu uri kuweka very early in the morning orende familia bose ko yiri mugano iyo korotna igare ngo muremi I want there you umuntu ro muremi no uri buoye egetegeta abure ase Billiah yomo so igona aboka very early because umuntu waje kolera rero no muntu orenge hard working uri kuboka earlier for the purpose of the duties bona are goteba iga abana ba Billiah Dennis na bamino na go babori iga so Mong'ina kanyora minyete ya najikwa eji ajira kios ne kanisa ajira ndirobeli konya bamenyete asinya sai na go babori na inu mogendere komenyo motali gotika mbali ngabale nsa barante biwae bia batabiri bamenya nyasa onaro ma the reason those who have done radiology mbamanye tenga asense asaliora abere egarameta iyo haleluya oko genda kotini egaramana koreki lakini anyasa egaramanero iko garama kwa Mungu hakuna gharama no kubeka liruhusu na komoteri aliyotageti iko nare ko baya ngara Dennis na komoteri no doramo ase Mong'ina atire we are heading there. What's more important is to prepare our ways. Sabali motama nya kinangoro kwa mochifu wa Morenda. Thank you very much. Na habari gani na ndo mrobrio gende buya. Let us attend at the functions. Thank you very much. Yamono chief Nyangiti Church Choir, Nyangiti SDA Church Choir hapa. Allow program itabadilika. Nyangiti SDA Church Choir kwa haraka wimbo mmoja program itabadilika. Mfanye haraka kidogo ili umalize. Nimeambiwa ni Nyangiti main. Kwaya ya Mama Billiah. Acha niseme hivyo. Fanya kwa haraka. DJ bakonya bwango chinga kinchiyo. Sikiliza habari
habari moja kuhusu mpanzi aliyekwenda kupanda mbegu zake. Sikiliza habari moja kuhusu mpanzi aliyekwenda kupanda mbegu zake. Zingine zikaanguka kando ya barabara na ndege wa angani wakaziharibu. Zingine zikaanguka kwa mawe, zikakosa mchanga mzuri na kukauka. Zingine zikaanguka kwa miba, zikapigwa kufinywa kabisa, hazikuzaa matunda. Kando ya njia, mizizi unawe utakauka. Jewe waliwa kando ya njia, mizizi unawe utakauka. Waliopandwa kwenye miiba, shetani hata waliopandwa kwenye miiba, shetani hata waharibu. Waliopandwa kwenye udongo mzuri, ni walishika neno la Mungu. Waliopandwa kwenye udongo mzuri, ni walishika neno la Mungu. Waliopandwa kwenye udongo mzuri, ni walishika Biamano sana. Deborah igare board member ya Itiero Girls Boarding wetara somo gambi kansoro ndigi sali utiga bunora abugo ore direro ngoli ya shilingi 7,000 por Itiero Girls Boarding ina kima wateva. Biamano sana. Ningependa kumuita afuataye aje hapa. Mumuro mwabo Nyagosira Lazaro Orioki. Mayare. Injo. Rana sendega.
ekero atrenire gaiga ganda ngeri basibati ba mwabo na bamura ba mwabo the late Orio Kibande bamojoini asebija njugoja Sister Lucy na abande abamwabo the late Orio nchungogoja the late Lazaro juga motrene ga mwa kwebicheyo alafu niwaambie kila kitafuata. Ni picha inapewa moroche nsebuna yabeire igonye go kunyorwa njetimbu atikende kanene biamono asante sana piga hiyo picha. Sali utingo mosangere kana mabatenga karibu mwenzi abande bainywere ngana wabarenge keombeke chwa baka naende basali uti. Sasa vile nimeita hivi jamani, brothers and sisters to mzee Lazarus Orioki aliyelala. Hilo ndilo jina nilitumia, brother, ndugu na dada. Na wana ate hawa igo na ranga na wana majiku kuwane ke busieke nege Swahili yake igo. Bali baje na wako represent ya bande. Asante. Wana sali utiga moi karanse oliotanga na tegojati kare gatene ne bweka. Okay. Abandu aminto abatatamura abakoyone abairi bakengento mwarule gisemo chonsi gisemo nyejense biamono asogo cha gotoa ngora biamono sogo cha gotoa ngora sister simbiamono na ndimo jetali moisonde asai gaseito aipura muna ya tule mwara muna abeira kongu sana no numero tuwa to yoleta iga so lende unta ko mwenge nga karibu egere toke ndimwa masisi aya oyo minto Billiah linda ele buyano egweta muroji mune gende takoba biamono sana nganchere ndete Wamura na baswati ba mwabo Billiah, brothers and sisters to Billiah. Wamura ba mwabo Billiah, baswati ba mwabo Billiah oyoraire. Tinta weti cousin, sinata wamura ba mwabo na baswati ba mwabo. Abuna buna arangeli. Chugocha. Muje wote, brothers and sisters. Biamono sana, akange bicheyo. Kana wake bicheyo. Karibuni Professor Kama njugoje boshiga asili kondolire. Professor Kama, the Vice Chancellor, Kisi University, karibuni. Kuja hapa mbele mahali ninazungumza kutoka. Ake bicheyo. Asante. Kwanza ningewauliza mtoe saluti hivi. Kisha mboli moswati omwabo Billiah monene akwane kwa niaba yenu. Abandi ngo basaba moi karansi. Moroje wetu. Ninawaomba sana. 30 seconds please. Good. God is good. And ningependa kushukuru sana kwa niaba ya familia kwa sababu ya ile faraja tumeona na tumepata kutoka kwenu kwa sababu mmekuja kutufariji. Mungu na awabariki. Na hata nimeomba kuwa muendelee kutuombea ili tupate kuwa na nguvu mpya
tunapoanza hii safari tukiwa peke yetu bila dada yetu Billiah, na muendelee kuombea hata watoto wake ili Mungu aendelee kuwaongoza na uwepo wake upate kusimama katika boma la dada yangu. Mungu awabariki sana. Ai mama mwa Billiah. Ane ngo bori Omochokoro baye bamurete abana ba Billiah. Denisi go moiwete. Tama gukoro baka. Na wajuku wote. Bawo Mong'ina wote. Mwako ebike. Diamono. Ikiagara mama ajire ga wana baye na ndera na goja mwako ebije na mama bona no ara uiga moja. Mama ngo kwanare abana baye ko bakona goja part B. Na wakwani bya wakena wanene mbuya mure. Naende mbuya mure. Ite mamo mwabo Billiah. Yande no kumya. Mawera ane na baitekire mata ali lakini kinganya buja. Urende ke bujeron ke gayo. Narole ke bujeron kero indiko kumimono. Kiagara bana bane mbaro. Kimbua tikende mbuya mu. Asante sana. Aokorogate na inaiga. Akatebe lieta lioka, just a name. To kuana ke. Anastasia Nyamuita. Samson Kibaso Mong'ina. Dalton Isabo. Apply Sabo. Bwari Olioto. Chero Samora Kibagendi, sister to Billiah. Billiah is the immediate follower of from behind me. Janet Nyambeka, Billiah is my sister. Gideon Kibaso. Peter Olioto. Deborah Dennis. Irina. Quizz. Billiah quizz. Mike. Inawar. Yes, kemo. Quizz ya mai. Gira ba. Magati. Susani ya jana. Nini Kibaso? Gladys Rono. Tafadhali naomba mketi sasa. Mong'anjere ndangeli abang'ina moke n'abayise moke Billiah. Abang'ina moke n'abayise moke Billiah. Mukango Onyamora, uncles and aunts to Billiah. Billiah ro moigwobo na kurunga ali sobo. Abang'ina moke n'abayise moke njumwezi. At the same time abang'ina moke n'abayise moke orioki ainuncho. Itimu iye goja yonsie yemo. Abang'ina moke abayise moke Billiah. Abang'ina moke abayise moke orioki ninchungo. Dennis na abana ba mwabo, Eric na abana ba mwabo ebagate abang'aba n'ekisokoro kyabo nabwo abuna arangeri chwabono ebanga egao
abange na moke nabaisa moke Billiah abange na moke nabaisa moke Lazaro Orioki tinta itiko gare imona na enda se family go monya bere ongodire ne family biamano yango mbori abange na moke nabaisa moke Billiah baramboro kobokoi biamano gambori abange na moke nabaisa moke Lazaro ainu mukiga biamano abasa bero byabuga Yesu benda mo ikaransi biamano sana tigabano ndangerie kisemo Orioki ama naaba kwa Orioki bonsi abago chamo nimbwate sababu kisemo Orioki naaba kwa yoye Orioki ndanaro jugoji ekaromborangeri erda George Mogotu gagere ngano are gatia ito na manyenkia opera etimwe yinjo tuwa mwe wangega motole meraria na otra evento baikira ni mwezi biamono ndaite ko boli Mauricio mbira korogo saba Rusti Gobia moto kita tole igoro yo to que tegoro nese na itu tues banya wanto tonka to beka sese yega to wa kranga biamono ikiagera wato le dire tole moya o kali to koliare ro to ajira masisi amoko yito omonene buna watora wato ikiga na le to egene na no tra to ike kabia yo to ko bori asopo joiga borio omonene to mamaraika anyare ko to ekanana anyare ko le bali ba tiki bororo balo banyare ko tabumba egere na barabuo ochibosio watu wale kiria ayebwe kora bakune ko para nyore ko para ko twara asobo kimogo be kiagera asobo kimogo iga omonene ne ituna botoko takanga angana utwa meja buya wegeni le ngano nyale ko bakuna abaro wamenya buya asobo kimogo iga utarali wona bwao ne karo tura ruga iga tikatoga ngamo naye na ile karo tura iga tikatwa kinga buya mono kwa ko boli wo tra sipta kesto ko to ito amen. Iko kwane lieta ngano mokole nese mole ekiyoka ese ofreyo mbiro ese dani orenge ese Thomas Obati omoko jare disapo kise akisalame meji ni semo haya semo sina haba kwa dikaranza bia mono Mauricio yaiga kita di second sio kubwana kangana kam enjana wakwani wa oire buya jasa molita jotin koroko onya kundinda kurase kanisa ya misigi ande gonda akora ya Billiah o mano itora iga ako kutupawara eni sinara mugwata wenda sente kinsa nerira abana te kora wachase abana wanyoriro bakon na abantu banyamkwes ko tumura onyene kanisa iga omonene abaremie yomana nda ko amonaine asenge ongubo na abana nerende omongno geso boirwa abeto toemo tukamanta ko amba binda na mo be ko maremboyi abana mbara batugwa bake amura bwa bake batu babere bonge na bwate merodi ekibono rurororo
mubakonye wate kwa abantu biyama Biamono sana abairi asekerenge ikyo mbengere ntagetekorete kemo ndeto omogeni ochire atoe ng'ora ase eng'encho agosoka yango ndangeri chikazini chionsi bi chia Billiah cousins mbaro moroch chikazini chia Billiah cousins to Billiah ndara enda cousins chio Rioki yanda enda cousins chia Billiah wamwabo chikazini onsi bi anda onsi asemo ikaransete mwachire koya apna be cousin ya ino eng'ora angoli bagelio ndagete bakwebicha cousin itina wange bare cousin sia bako wange na kitoko bayara li bagali saine oro sie biombe bisa ina abande muspodi abande mutenene wana nduma ituna mo para lakini abake bicho mwachete sukuru yogo wakati bicho chikazini rutange sarut biamono na wasa bere moi karans kazini chionzi bika chikazini chio Rioki ngakine ya ino chikazini chio Rioki ngakine ya ino chikazini chia Lazaro Rioki wakati ni wenu chia Lazaro talikia abana omwaka Lazaro na wabuna arangelia mbacha biamono sa emwaburukana biamono naende wana narangire chio chia Lazaro dile nande chia Billiah inubona nyebera akwe biche ko mwachire inumweka bono inwa akoko mboyo kede ngrasareka mbale bali baganyete chia Rioki bamanya ko tena ndoje batacha maiga igo tinda agos bora so gotanda lakini mwamanyire bona akwe biche yinu moko na gojande bora more bado ema chikazini yejo chine chikazini chia mwabaraza chia Lazaro ga rutesa rutiga biamono naino gena moi karanse igo moi gwetenga mangana yogo kwana na tigire tigambo oli abana siasa bonse baro musangereka na bayi moke baje mosia kama wewe ni mwana siasa kuja mbele bonse bi at the same time ntaire korangalia eyo minto Dennis chuma Dennis no mwana siasa ale by extension na kera wana siasa wako buchera lakini Dennis intagetoje with one express purpose to invite the vice chancellor is the university aru rambirambi abaigana marieto kabagoteo aenda hope na marieto kabagoteo enga kiyo ko sera moto sera na yande mukwana lakini because of the weather kindly Nchengoro kwa Isaac mutaliporubo nchali gaiga na wurtu kuna chabo maliba na nyora lakini nyasa na aro nione gakiende ano musali bolioki Yamono samarieta je Dennis Nyang'wara igonde constituency manager Kitutu Church South ojumbe nanto magocha tete ngora ya ase familia yori kiyoro musanyo angero ngoli ya 5000 weti kaende yema biamono na ndo mate biamono na tumero mocha kuba kwa na dembe ya mori na otra samabe
no twara weekend and ba no tra things no mosani on at a personal level enga kyo mo na ujo sirira kyo mo to mo ten sia tetera mama no muroire kama tegelo mo sabere no twara amo so karago teisa kuna moja na mama mo abo sirire. It was a very sad situation. Dennis take a heart nyasa na bakonye mogulo Marieta Charles Mogaka na aliyeti ujumbe kwa bonchali lakini nche sana. Nyasa atianya kwa sena na babeko kirele kinga kieyu na nche Mong'ina bia mano. Ya mheshimiwa wana njeji sana okoro. God is good all the time. Krieta Justin Omwenga Nyagami por Kitutu Church South na aliyeti ujumbe kwa Kitutu Church South lakini nche sana. Lakini ndetagiara yuandeta Olioki Dennis no Mong'ina mwabo n'abantu bamwabo twamanyanira at a personal level for over 10 years. My brother Dennis ne family yao n'abantu baino bonsi pole. Thank you. Tokwana mange Nyasaye okorwa balemu tiga Nyasaye abaseseni. Thank you. Thank you. Abande nge ibono. Marieta ngoro kugabana James Ongeri nde coordinator UDA korwe ward ya Ariana. Dennis ne ronde taga ega no musani ona samatuka mange nonenga kia lengo kore nyangi ninjira renge chairman yo koroberie nyangi ye musubadi murubolio Mong'ina ne okatorofire rongori ali ne ndagera nkari gono musani manyite mono abaga ne die pore nene sana Dennis Orio kwa vile musani matuka mange. I wish you all the best and bia mono sana ne andi gondo musani wo current MP musiko njoke katika na tomo mwakilisho wekajinga kijina kwana bia mono sana bia mono Marieta ngoro kujose buboge se itombo gya kumubonchali Dennis no musani one nari gichukura cyabo gya kumuwona teisana lakini njisana secretary ya Yesu boigo Dennis ni garuse tyo musubati koruse itali no yo mitabwate ninja mwacha kwa pole ikyo mwaeli Yesu ngochale tuanchane tumanye na kitora asire na intu bia mono jengoro kwa Evans Makoli taitentebe pole ase family. Evans Makoli gale manager ya Nyaribali Church constituency igogonde ga on behalf of Mheshimiwa Zairi Chanda ate wa pole Dennis se family nange getoro gechiri busano kwa na nando cha Dennis bia mono. Thank you. Bia mono sana chairman MC abantu bami tuba mulenga. God is good tukwana ningo iga all the time. Nchenkoro ku Johnson Juma Seko lakini manyire muna Kenya Chigiri teno moingo inonka Dennis no musani onere tu achagete nere kyo ndiko kunga yes youth can mwana mituna achire kwa pole society ga kore ni nada mulinda ba minto abantu banyangiti Senge nchaninka umwana oyekerenga nkero munya kumusabira abarogi na inungo saba muri musabire kumuranje omuhelio umwana minto na sogeta tuacha ko mwapole umwana minto Janet abantu baminto bari tuwari kuri mwamusaiga ari nkabu mwanda imukange simure babo mari masese abantu bari bacha abos ku Janet bia mono cousin bia mono sokongera libageri mama bia mono sana MC ase familia Orioki senior balike balike ane bakoroka Dennis Orioki so sometime kana mokoranga Orioki to konwe pole asogo siria Mong'ina Mamioro Dennis jengoro kujara di mokwa tindi politician lakini nanya oraba sani bane atene nile anjana te banango tenena nanchu wango igana siri my father Dennis yakatena na nanche so I had to come Nyasaye naro na abagate na bumokorema nande kera litu kugotokorara toinyora nganero tutongete bia mono sana. God bless you. Bia mono sana Munyakiroho chairman mama Orioki no musani omonemo no orenge nani twali gochaga iga because of Orioki oyo okwana Mark Anton Ombae chukurana bolti ali Kizi Central Ward ali town abantu baminto ka turunse mbake fumbi kaimo enge ibono tumbe iyo bono nanu montore konte binga chukule chinane mheshimiwa Dennis Orio nera gante binga turu kumoyo paka bono igana ne ibule banta abu bacha bange chukura
Professor Kama, we appreciate you for coming here. No musani omonene mono na nesti university eito nero gosomia abana no ni school fees tete wakan. Otiri umonto mera. Kimora antira abana baitoro so that they know education. Mheshimiwa Orioki, may God bless you so much, plus your brothers and your sisters. Ona kwa very steering as a family. May God bless you so much. Thank you so much. Thank you. Elder Dennis. Ndenko bakwani mbiyamole. Kiombe bikia wanasiasa na wage kora aweke tindi lakini yel lando chembiya kwake manage. Besides ya wanasiasa, ndio mwanafunzi ndekisi university. Kate sio mosani onomu ya Professor John Akama. Obaira ga gotana ne family ye. Nona kero mwaka aralete Professor Kemo. Agatokonya chitent. Ne wiki twanyole to bakong I personally came waria mochari agatokombi kune family. Nenda agacha no Mong'ina Dr. Malion onorende sa otene ni rene family yaito na lero chire gotoa pole komenta nai entie chichionsi pia ne virogo 300 plastic chairs ne roto et moroji professor ule getole kanane ote ina ro pole onorende tali asenge njondo mwanafunzi alio asenge njabo ato kwanjanyo buya so besi kimwalia ende ne jirani yale na sokoro masi abanchaine na tato mwaba professor mwako ole koro kwa kama igomoro cho kwanchani obwo kwechi sokoro ono bwaje nende kosana abana ono professor ndoje we could be related, you could be my big brother tali oye ndugu anene bono kende kalikata kero koru officially by your brother tigaga koru karibu professor you mourn with us. Asante sana. Thank you very much, my son Dennis. Mungu ni mwema kila wakati. Asante sana. Kabla sijanena jambo, sio kama kuna wenzangu kutoka Quizz University kuja mbele kidogo haraka kwa ya wakati. Yes. Wamekuja. Wamekuja karibu. Maybe just missing one. Ni pia mon sama litangalo kwa Hesbon garage. Sito nyari wale masimba. Dennis no mwanafunzi wa Quizz University Department of Library and Information Science. And before then kwa yetu Inche na wakwani rimbi amole rieta ankoro kutinega ngoge no ncharinde morenda na endo Monyamoro inko so miese university ya Quizz, and I'm happy that Vice Chancellor we University was able to be part of this meeting rero. Ingo so miese department koroko communication and media abuno Dennis yakasoma ando wairo soma for some years na ndina agenderete kente kanene twa sabirenga Dennis has been able konyora chinguru plus family members bamwabo konyara go tenena isama kongwa ya banyorire a week or so ago na ende togo sabanga nyasaye aendere ko bamenta chinguru icho so that banyare ko gendera matukare mutu ayara aba mokongu isenge njo moyibori konyororo ono tai. Tunashukuru sana Vice Chancellor Izia about kwanda Raigoye University generally university nere kisi aiga abayibori mbaja ande kamono kunya kurige nganga iba kuira abana bachikosoma chikose karoba korire high school, let them enroll for courses chionsi from diploma, degree, masters paka PhD. Thank you for the chance. Yamano sana. Iwonda gete banga kwa niaba ya Quizz University na kwa niaba ya familia yana Dennis, you know, Morugi Wanai is your very close friend.
ngoja lenga lakini nganya wale sabari ya kafura igona kiata chiragaiga family yonsi ya eleito ryoki amona abantu bonsi bamas olegaiga abantu banyangiti mulenda yonsi gotu achire gaiga kuba magombaito nomono na achire gaiga asenge ncho yo mwana Dennis Orioki oyo romo sani utubuke family asenga kietalinke andino mwana jero morugione Marion no mwana tusigetse sana na no mwana bwenge ncho yona achari tangani muno musani we family kakini tu akitata akoro mochango bwe kanisa godo abere to akore binte binge no mwana umurukanga senator Dennis Orioki and this Dennis na kora kosomere degree ya media and communication Urukisi University na kora ya kanyito ko bekure gurtua na magomba mane sana Mong'ina asirire atara atenjo moyo yo mwana wa yakanyore degree Orioki no mondoro mongaini muna manyite ando mondore erida gombo ateliru bari university gosoma monganjero olidira somo rwege songo igandi some to the family members of Dennis Orioki and the message of condolence. I learned with a profound shock and sorrow for the untimely death of your beloved mother, Mama Billiah Orioki. On my own behalf and that of the Kisii University Management Board and the entire Kisii University community, I wish to express my heartfelt condolences to you, your family, relatives, and friends. In this very saddening circumstance, remember that you are not alone. God is with you. There's nothing much that we can do, but we would like to encourage you to be strong and courageous, particularly at this moment of sorrow. Your mother's death is a big blow to your entire family, the community, and the Kisii University as a whole. The gap left by your dear mother can only be filled by God. We pray that you and your family members will remain steadfast in God's love, especially at this very trying moment. May the Almighty God richly empower you, comfort you, and console you in the best ways He knows how, so that you can obtain strength to bear these great loss. We, the Kisii University fraternity, share in your grief and pray for you to overcome. Remember that those who live in the hearts of others never die. May the love of God and the peace dwell amongst you and the family members, relatives, and friends. Be abundantly blessed. Signed by yours sincerely, the Vice Chancellor. I'm going to give this letter to Jacob. Sintageti koira kena kwanye ke Nyambeka ngo kwaneke kusi.
Igora Nyambeka karoke ngiri yaito. Yatukwa no munu itolera isi. Una sabali baga Senge nyoko yana matanga. Ande mwalimu we university nanga streetise ligoti chake kwa indua. Lero. Igomba nyetenga omongino yosirire Billiah igalenge omongina bwengencho mono as a family ya Orioki na Mogaka Masi amone family amana abantu bonsi bekanisa ya banyangichi bonsi igalengo mosemia olengo mosemia omuyasa abantu bonsi na ni madenga pyeso toitanete asogo sila kwa omongino yoiga igobono my son Oriok Jacob min Dennis ono gole kwa bere etoto offer obeire bone intakana kamiri iyere gasie nene sana lakini lenda hakira nyasaye mbiya mono itangan tigante bega omongino yosirire oyo Dennis Billiah igasira stiri karo montomoke miake ayabuata byalitu mwaka 1966 onyoranje eliko na beire na asomire sukuru osoma na alenge primary school igo omongino osirire karo moka sende na ndegero moichano mono sana ase ogo siria mondo bwengencho ase miake yiga ale omonto moke lakini njenima edo butakana Dennis, and that's why I'm very sure that you will take charge of the family. I don't make sure wana wa mino batigaide bagende sukuru pasome njengo tevi nje asoyo monene ngoko tevi example kiane ti mama ga asirete kalende miaka 12 igo nga aikwara mejeri na mamumi no nyo sire karomoke na ndege tonkeliye kebenseye muno osiri mamumi no ekarole omoke miaka emeke mamumi no ekarago sira yoba nyange se akorereki ese ya untukire abaga ka abange tigante betigabange na batigare bare moyo nyo jiko nyarika abaga ka abange omongina gasirire iga kominyo ko gadali ko limoino tate kare mama asirete akamanya kunyoma bakungu tajo mukungu yomo barenga babere agande ngabona ya amanga naona akorire himbu atabantu bana igakorera igo tigabange na mobororo mulenda abana baino kego era baga kamba manyitie mangana imono so era so kwa na boigo lakini ongo kwa na wetele experience kiane ngukura de kwa na yane ongo kwa yuda baga bangaire ko ene na kwa gaji kwa iga na baga chiri pole kongo de pole igongo kura ngote baiga igongo te baiga gotu achire ga iga 20 ndwala go chaga iga MC nyora tadi mwana Dennis abire osomire na ndale no bongai na ende nonya karo munya siasa iga okora siasa yo bongai igongo yoro mwana dinale go cha iga SM yake ya na ne de vice chancellor ndiko genda kolero mwana kunzi raisi igo kana chaga iga manyanga una achire ga iga aso muntu wa masikani na ndo sikira mono no murugione igo bokora samangana ya masomo ga kimuranje ndine vice chancellor wa university digalo so mi abana baito to baso mi kabisa ge kwa ntubu atikende yo histora abana baito na ndo digamba tebiga ndimuno mwalimu mwana ode kwa insta yole modili ni ntue kuna Bible tutali ko bayegerera tubarwanirere
turuwe fees nyone fees kuruwe kwa tubaendagera basome yego era munanche noye kinde professor tadi ngona alingo mongaini. I wasn't very smart lakini asenge bayoli bane particularly my late mom igandu andereze paka karasi tegosira kanyora ningende tena masomo buya paka na ikira iga sende igo tiga abana basome kabisa baje gotokonya na ende tigankwane mwiso kabisa igoro ya university abantu baminto banyangiti university ya chirega ya kisi university gabiti munyesiere limono ani indigere nkaga igakende tikeyo ile university ya serikali kubuata ekaye kujibara je serikali tuligiro na serikali na masomo tuwabikiro masomo aramba ya mono saidi muna bono abana baito bagosomera degree ya law degree yo kugambe bina kare bachire Nairobi Kenya School of Law to bagotanga na matemo ali Kenya School of Law ali aho kuruna abana bonse biba kwarte law Kenya ngima idiye gashi nene ndubo ade degree ya onyagitari go train doctors get ranked as number 3 in the whole East Africa region. Igore nta abana baito basomera ga university na ere nje muna mondo chega mawuna nje ntakana ya kwamboka ndi ko seli bana school fees jero moto mbota mabera manene mono school ya ito terije biashara abana bagosoma bayiko tokonya abandi babechi professor munanje baba banyagitari babechi lawyer abandi bagenda America kutulira mandegere igo bono njongo kora ngotenga tiga tusabere family yega yo yasabarende nani goma yetengo muradeni ndorio igoma yetenga you have taken charge. I don't have any doubt in my mind bungai no wa to boisa ine kuya mono asaba siseni nanda msipole asina irenga kietape lakini rende asaya atigara na inwe nganjere ngena matangande ga alikuwa kichaka. Thank you. Sister Margaret. Sister Omochokoro Jega. You got a student at this university. You got a PhD. Kentucky. PhD area ya accounting. And they got Mong'ina sawa. You are sister also. Monkey got a right to ban them basoma. Na ndetari mwana musini ini mono igo mangana gale well mangana gale toki na ndende sister your friend garo mnyaro ko masi gale kajari masi gale nge to kuege na jimena believe it yokara young. He was a very close friend to my late father akama ndo wale ngaba nyabororo naenda banyaburu mata kango si baba den kasi ni kana banga ni ba denge ngakere masi atebe tata ngaki utago ya to beti kodara lakini muswatu binaka ro kama na ka ko jana no moke lakini tata karata kama tenga tu mwana yara somake ndio mako wasikola igotari boronge igobono no bwari buye kama no sirire lakini nyasaye na abasiseni mwezi mbuya mwana bantu banyangite. Thank you, Professor. Biamano sana. Ase amagombo. Amaina una professor te awanyo Bible mora ko bwato to form 4. Ayagenda Alikisi University. Aro wane kesiki yakobere. Idara ase Dennis. Aira masakara ase Dennis no mwano iyo omata nga Dennis inkobe. Dennis yara na wako to ko igolo. Tekoleta bairi babere ose familia abantu be family babere bengenjo sana elinde binde bimana kogenderera Mong'ina imerda ngayale mama njugocha Mong'ina imerda no yo mwabo Billiah amayetero gorari scheme ngona ale gotika timu ali baga Arwe Mara. Awa mitombi ya
mono mwezi no itora samabe tengo te bambi ya mono mwezi pia sogocha kotobere siaiga na gotwa pole osaba moto kuchelia masabo makongo ya beira se familia itamange sana ande kusabanga abana bane batware obwanchani barabua si barabua egere tunyale kubwatirana egere tunyale usuka pia mono sana. Moroja basista mbare gawan na wako na gona ngakiona basista bara no bara igana into all the time. Sister Lucy na bwata wa mo wacha ko mo apore ngo sabase ubororo abasista mwezi moja bosia mo akwebicha na ngo saba mote ba marieta timai to sister Lucy na rora ba kwanere ko sindingo mora jore team leader ino akwana tu akangana kamo on behalf. First names kwa familia ombolezaji wote tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nami ningechukua fursa hii kwanza kuwapa pole wana familia Dennis na watoto wenzako. Sisi kama watawa tunawaombea na tutaendelea kuwaombea ili Mungu awatie nguvu, muwe mnamtumainia Bwana kwa sababu amempenda kuchukua mama yenu ili apumzike kwa amani. Kwa majina ni Sister Margaret. Mimi ni dada wa Sister Lucy ambaye amempoteza sister in wake. Pole sana. Wairiri nande Nyasaye numiya amatukonsi Nyasaye nero tongete na nero murangeirie goto gusabira familia yae Nyasaba kongi bakonge mboko ngwasobo Kristo na ndabamubwati botambe ase ya Maria tankoro kusita Mary Jacqueline oyiwo disonde korwa Nyabururu parish lakini menyete Homa Bay diocese yetu acha kwa familia engora Nyasaba siseni. Mungu ni mwema kila wakati. Nami pia najiunga na familia yetu kusema pole. Billiah, Mungu alimpenda sana na amemchukua. Tunamuombea ili akae naye milele. Kwa jina ni Sister Lucy. Mimi nakaa Kakamega na nafanya kazi huko. Poleni kwa familia. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Nami naitwa Sister Lydia kutoka Nyansiongo. Familia tunawapa pole na tunawaahidi maombi yetu. Asante. Nyasaye numuya ekinga kikiasi erieta sister istanga kolegasi eparisi ya musojo pole twensi norogendo tole kiro omuntu ekira stage yayo goika gosoka ogenderera egari yegete yaye njira tito teng'airana gosetiga omusabira timukasomora ndepa efamily ngima poleni sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Asa Maria tangoro ku Sister Mary Margaret ngokolega siaje chuni kurusune ka parish ase familia yonsi twabaire angora. Mbiamono our sister asengenjo ye introduction yeyo na nembi amana sogo fariji e familia. Ndaite korangeria abakubwatia mojo bosyo mwenzi abaiga abana ba Billiah ndaite korangeria bosia igon korangeria retali yao ayeninjo amabole nyakaromba dai Gideon Njungo, Brian Njungo, Peter Njungo,
wapiga picha mlienda wapi? Bichejo mini wa na David Webiro ta wali mwara ko tokonya na mama ko tokonya birogo kuba monyera abakoba gendera te ko akwe bichejo ngo saba ba ko bwati na baro basororo Lydia, okay, not Lydia, is it Shelmith? Shelmith, Incho, Judy, Pelin, Robina, Haron. I don't know. So I say biche. Nataka kuuliza marafiki za hawa wote anya kora koromo sani obo oicho akwewicha friends to this kuja upiwe picha na hawa oyo koleta oyo garawacha korupore na wate nina mchungo mwa kwewicheyo all friends to the faces in front please come tufanye kwa haraka. Mnaona hali ya ile ili kwa haraka kwa mpangilio wangu. Marafiki wote inaweza kuwa ni schoolmates, ni college mates, ni mahali mnafanya biashara, kazi, ni comrades of any nature, friends. Hata kwa kanisa kama ni youth mwenzako, ingia na hicho kikundi. Najua ni kubwa na lazima itapidwa. Amo gambi Kristi nyo Onyamora karibu. Gambi ito Bomwancha karibu. Wagambi waito na obara. Tunashukuru sana. Na wako na kukwana hiki hara wasani ya wana wange. Elis nara ngiri nene na siga wasani weka wawa wange. Haya ni hivyo tu, ni hivyo sasa. Piga hiyo picha vizuri. Bale wako korogorani ti maidi ko sana wago jani nganyete. Gotin biko bajeria. Lakini mwana ko tachapanga kera abia. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri. Thank you so much. Rutesa liu tiga na liye vicheka roneka. Change the photo. Amo smile yake kana onyekere bororo. Love nitawapa mketi sasa. Asante sana. Okay. Nataka kuita Oscar. Oscar hapa wapi? Oja na mwao. Awana ngubu watu tuliko jaewe koja ni timu yao. Yombeki yao. Kama yuko ni sawa, kama yuko wewe koja. Kuja tu. Kuna kuyari gani kwa imo. Anakuja na mtoto. Aba hili pari mwacha Senge njo ya Oscar na mwaye ni nchungu. Aba hili wa Oscar Nyambeka ni njo na wasani babo. Okay, ekaron kutara rondo kwa nyegara igoko ranchi la bali. Piga picha hiyo vizuri. Asante. Nitawa. Thank you so much. Bonvenja. Kwa raunos kakora. Bonvenja kuja na watu wako. Mechande menge mono gocha omosalaba ninde no bomenyo uguya nyetige ense imbe mambingia
Haya, abaire bali mwacha asenjo ya bonven. Na so wo muzwati na tabe unke mera igawa kemera rende. Nondora, bali mwacha asenge nje familia rebosia. Mchungo mwa kwa bichejo. Ya mono sana. Awa no ene korara yo Mong'ina Billiah no yego to ko manyete igawa no ndangre dibons. Onye nejise mujia ben bon venja jiro nyana wa koyo ode bwens no wa ko to babu dimbu atike obekene na ene. Haya. Ebi je ya rudi. Thank you, muketi tafadhali. I believe I'm right. I'm going to Lydia. Lydia yako wapi? Lydia ni njo. Junaye neke ombe kiao. Junaye neke ombe kiao wocha. Yana wairi wali Lydia rene kana kuya rika nainu kuimuka. Na wasane wao. Lydia toro jo ikire mosia. Relatives abaire ba dia nchu iyo abaire abasani bali dia dia mono sana karondo che yo na itabi na ebiche ya soire kumuranje kana moi karanse Eric njungo ne klani kiao wana wa Billiah ngendrata korangeli go family ngendrata go kora indirectly. Abairi yawa ngaibare abairi yawa naji kora aboria omusubati so wana eldora naji kora abori ngangwa nege Swahili bakebira ngakwa nege Swahili buna kege ndrenda igo national language na bwa ira badrira abasani baroro abaire na abasani ondo tigarete. Thank you so much. Ko abori moi karanse baadaye Eric ninkorangeri in a different capacity. Bono yango dangeri Dennis clan kia Dennis ngai wat Nansi naro ngo danga Nansi naro Nansi toka wa danga Nansi tigaraj Nansi njungo ne clan kions. Thank you. Ena tu manansi Nansi terena Dennis terena moina Nansi njuaga biamono Paul na wana ara marita buna bwatega na wande veriet lakini biamono tuacha Senge nje ya Nansi nchuono. Thank you so much. Thank you so much. Ebiche itigange akwe awana waire wa Nansi waire waito biamono sana na basa de moi karanse thank you Dennis yore omaiga na ora na deboro na wana wako abantu bamesigirende gabo no Mogotu kabone bijeri mwakarigiri polisi oringa yibana enda gochi mbata kako bayimuki nate abaninje we anjere ko yimuki abanda so mukutano oyo igo wane ngagiyo ko bayimuki yaiki toka na bayiri bons na basani bons
Okay, tirada akora tira abairi. Familia nene abasani kurangalinda abasani. Abairi incho orumesigi. Amesigi tirada sasa niende nipumzike nyumbani kwa baba yangu, nimekamilisha mwendo, nimefikia haya mpaka nirete mabo yeko na wakwa ya Nyambaro Center of Excellence staff mahali Victoria anasoma. Karibu sana Kisii County Government, tunawakaribisha viongozi mbalimbali, bado tunaendelea kuwakaribisha. Pia mano sana yana moi karaze Dennis ya tikarabo timu ya Kabirene ro korole ko betere ndete kiara na nyore bara wa bange. Friend, marafiki wa Dennis aida bora kiwaje kwa karanza abasani ba Dennis ko tana abasani wao ngoko waero ngole karwa jire nyomba. Okay, marafiki wa Dennis, I know you are many, no way, and I have option. Inue wanga buna mole wanga wapiga picha, mnaweza kupiga picha hata 10, mnaenda kuweka pamoja. Hata Bishop Stephen Nyakwae nimemwona amesimama hapa kama rafiki wa Dennis. Ninajua kila mmoja ni rafiki, lakini ai hao ni marafiki. Nilijua walikuwa wengi na siwezi kukamilisha inutele na mwenzi. Marafiki wa Dennis ni wengi, hatutawasahau. Semambia yoko kiwa geturenke ungingo ke namgeyo achemba tengego jamari gata. Asante sana marafiki. Tena hiyo sababu Dennis ndio mwisho, hizi ndio niliita Senge nje wana wa Mong'ina Billiah Bishop Stephen Njuwa kabosia asende osabira abairi bonsi kuna nakarangeri ba wakuchibicha bora yao karogo sababu wajumura. Tusabe monene tate Nyasaye tuwakira sore na somo basoyo twakwire ndengambia mona Senge njori Nyasaye ya mona Nyasaye Senge njuwa kima Mong'ina Billiah yorarire twakwire ndengambia mona Senge chama tukokwa mwete ko munyaso bwiko bwense ubwa kolire mirime menke menene yarorekanire aenda ngusire abantu abange ababeire naya sokumbira nase ase chinsemo awa sobogima akiye kora twikira ono igo mona Nyasaye igo totegete kupeko mugando yo bwensi asama bokao ikiagarana nyore nokobwa sese ni abairi baito abarura chinsemo awa aiga ase Kenya isituko na Kenya amona isiko ya Kenya sese ni abairi amo nabana abo Mong'ina tigire chinga gitigarete asomo yego iboko moenia na sai twasabire ngonyare koba kurumura ikuna gwachagete kurumambia goikarero iga nekaro twensto kurwa sekeye tutigenge gasomo rembe no buya bwao isi ya mabira Yesu Kristo yorumutogi ito. Amen. Asante Bishop. Tuikaranza bodo twins. Asante sana. Nyambaro Center of Excellence staff mlikuwa, hebu muje mbele. Wanapoendelea kuja, huyo ambaye amesimama pamoja nami mheshimiwa Mosoti, ningependa nikumpatia nafasi uko bakwani bona abantu bakorere orunero ngoli igolioka toetani hapo.
Biamono master of ceremony ase ibaga. Tigante venga biamono. Familia yo moga korioki. Mono Mong'ina Billiah maremo rairaiga. Bairi na basani mwezi pimu achiribe chingenjo wao. Na nche boy gona tenenira iga buna tina kende tamagomba nego ja senka. Ndemi abana ba Minto ndemi Dennis Gideon Brian na bande. Mbateringa amakwiri na botokorane ligobotambe nga nabaro na makuro. Ekerago chalima agotokosa lakini unkosa banga mobabalemu. Kuna kukosa bakwana bana ba Minto. Igo na nche na tenenira moneno chinga kie chichiro. Togo sabera nga tiganya saa koro wanja kuae esi etenyare kogwena. Batu ba Minto. Finally tigante venga biamono nana go chakuru chikura chia erete nimeshukuru asichikura mwambekereze nyingi sana na wanyarendo monene taita betenga ngambera ondie igoni na washukuru otokote baseke businga nkyo kandi yona ita saa yo ndwabwa traneta somo chango na ndebo igona aletire ngoli ane ya shilingi 1000 biamono asoko ntekara. Asante sana mheshimiwa maile ngoli yeye iweka abo ele hapa ni Nyambeka Center of Excellence mahali Peter anasoma. Peter yuko wapi? Okay, sijamuona. Who is your leader? 10 seconds. Peter anaendelea kuja. Abantu ba Minto na tola sama be nkoba kwani ndembi amore. Tule gaiga kwani hapa ye principal ya Nyambeka Center of Excellence ase omwana Peter Orioki masia gosoma. Tunaleta pole ya shule na tuzidi kuombea familia hii. Ntuacha na balimu bande gaiga eli atalio kabara kwane nje nkuru kubara. Thank you. Thank you so much. Naomba mketi sasa. Wameleta uji ya 2000. Marieta haro ntolikorua monya bere. Wewe kwa meza huko, erongoli ni ya 2000. Asante sana. Na yana kiwatomo. Mbia mono mochiamani. Nja Marieta ngoro kwa Kenya kumenda iga ninka. Umosani na rontoma wa Dennis Orioki. Iante viga. Dennis Orioki na abantu bamwabo Omochokoro wenzi abantu banyangite abantu bamwanja abantu banyabunyaboro na bumwanje bojali engima omongwano oyo angana baika gaiga lakini asesa ulie alega simono onte biga kito moja ko endo te Dennis no musani ono monene haende munago bolia wasene tatibaite usinaja bolie eno mwana na bora nyola na ki na wanyo kwa na Dennis na bora nyola kubolia ale ya koro kwa Douglas Moseti nyangau omwana ono monjali na ngachirubusano indete na ende gali ase WhatsApp na rugento ke Dennis na manyete mbia mono because kisa jeli mbia mono yomo igule Douglas nyangau Moseti orule rongori aye chirubusano nane na rwe chinde mbamanya biamono sana ekeombekia mwamachuki ngaimole mwamachuki na onga iga sebare nchuo ebija yoka mogo akwa ebija yoka iga ke moponde marire direct ningo baira nyasaye bwanjire liri akirire igo komoranje tore merani tetingo go kibonse lakini numole merire kiagara and as per the instructions mwamba chukiterana aga mwako ebija mbaite moja manero kama uga nkwana njiri kwa wawona Owanchani omotoria ontangaire mwamba chuki ene family nyomba ime akange bichenjo biamono
biamono ebije ichinsa yaire ichinsa komoranja embune yego tunaende weka moga echiguna inje igabano igwera biamono yana moi karanse mo chamati kare gateneine weka ebonsi karansa biamono abaminto bwaire nkorengeraria obamwe abo mito priya nerorengo mugachi ase kiombeke kiwamwa machuki muna mwabarraga abo turamo abantu bamwe machuki bali batarasoa moche mosoaro pole sana sabantu bamwe machuki asogotiriwe mugachi oito nerorengo mugachi oito nije batenete manenya sanya ko bakobasene biamono chairman biamono sana. Representatives from Kisumu National Polytechnic, muje kwa picha. Representatives Kisumu National Poly, muje kwa picha. Na ikiwa yule mwanafunzi anasoma huko atakuwa, mtapigwa picha pamoja, tutafurahia. Kisumu National Poly, simame ili wapigwe picha. Fellow mourners, good afternoon. My name is Agri Simon Were. Brian ni one of my comrades. Nasoma naye at the Kisumu National Polytechnic. So tumekuja ku represent Kisumu fraternity. Asante sana. Asante sana. Principal Getonto, tafadhali uje mbele. Principal Getonto hapo miongoni mwetu, is a special friend to this family and particularly to Dennis. Ali uketi tafadhali. Okay. Sawa. Principal Getonto, karibu. 10 seconds, kindly. Yamana Selibaga, Jempita Getonto, Jembato Moise Common Umagata Tamasi, Jembet Manga Bogetutu, Umogetutu Igironjari, Umurenda Yaniti. And the Tokana nearly two to no Yamana Senge, Yomoyaka Mokoyone. Kwa yone Billiah tu anchaine kwa keresi 1-on-1 itariki 15 okonte nyanchware kama teminje nchi komorora. It was unfortunate nga tinge tege tanda kiaye yani onywete nga ankole rikiara Billiah abato bongai nigete. Dennis, take heart. God will take care of you, the family. Genya saba kwa jamana sokontega. Thank you so much, Principal. St. Peter's Suneka Secondary. Mari Dennis is a board member. Kuna representation. Okay. Mong'ina Leaders Forum. Any representative? Dennis is our chairman. Any representative? Yes. 10 seconds. Abantu bamintoma n'abakwe. Ngwa Kenya Sabuya, Dennis ne chairman yete ya Mamioro Forum, ero krete forum hiyo, ambapo erete bara ibonsi ba Mamioro, no tore ne MCA itogaiga, inde na de chairman yeskurwe, igobona atawa magendronsi ya Mamioro, no toko bwatera nos, igo Dennis my brother, pole sana, nima etobo robo spio Mong'ina mamu mtora sirara juziga, so I understand the pain. So God bless you. Karibu sana. Thank you so much. Kwaya zetu zote zilikuwa hapa, Ekerumbo, Nyangiti, Nyangenangeni, Kiomobo, na zingine zote, hata Nyangiti Catholic Church. Asante sana for gracing this occasion. Tunapoendelea, bado tunaendelea kuwa recognize. Wakati huu sasa ninataka kuita kikundi kimoja hapa, na kikundi hiki ni cha pekee sana, kwa sababu Dennis ana uhusiano wa karibu sana na kikundi hiki. Youth Bunge.
youth bunge, both Kisii and Nyamira, timu yote mnakuja kwa pamoja wakiongozwa na Asha Moronya pamoja na wakili Maeche, na ninawashukuru mlifika mapema sana. Kwanza mtakuja mpiwe picha, kisha nitawapa mwongozo na Dennis utakuja upigwe picha pamoja na kikundi hiki. Nimearifiwa kwamba keti Kisii endelevu, nanyi ingia kwa kikundi hiki. Haya, ndio hawa. Dennis, mama katikati. Thank you so much. I want to request Stephanie, Aisha na wakili Maeche. Baki mmesimama. Wengine wote tafadhali just a seat. I kindly request you because of pressure and because of the rains. Nastaki kuleta so hawa they will represent this very briefly, 20 seconds each. Yes, my name is Stephanie Lumu. I'm from Kisii and the Level Trust Initiative. On behalf of the Ketu family, the wardrobe, the champions, the clause, the secretariat, and the board of trustees, pole sana to Mr. Dennis Orioki and family. We wish you the best during this time, and may God continue to strengthen you. Poleni sana. Abanshoba nyasaye ko bakwano mwensi mbuya mulega sameta nkoro kwa Justice Maeche seitogere Nyamira County. Orioki is a good friend. We've served together as Sabarai Baba Youth County Chibere. Actually nero mbwate toko boka sobora yobo na nchenga chanka mubwato okoboko agachaka bo molisi bunando molisia. I was able nkaikanya gitari nka Mong'ina nkamosabera akini rendo gwancha kwa Nyasaye wakolekire. My thoughts and prayers are with the family. Thank you very much. Kwa kwani waire bena ende yita ngoro kwa Kenan Miruka seitombo machoga Jemagenche nongo kora Kisii County asegente kiombe kimoyo kunga keti notoika oikaranza ase set Louis na Dennis netu akorega sinere ase media so ngote ba Dennis pole sana asoko mosiria mambo mino tegerero sana ngote ba pole sana kwa niaba ya keti na kwa niaba ya serikali ya kaunti sana. Uyamono na inche ngokwana asa malieta nkoro kwa Asha Moronya Indo mo chairman Ogusi youth bunge sako ande no bune coordinator asiri shirike mwe urikoro kwa Kisii and Level Trust Initiative. Ina atira abono musani omaneno Dennis ando musani bo Mong'ina Billiah oyo nyare babo kora esabali ya Dennis yoyo musani itoni ya waya chagite kale sana 2012 tuabeire tokorosio bwamato buya sana monere. I think mwara no eno mogava no kabeiro Kisii County ogo chaga igase ngintu yobu yabuga ina Dennis obu amate na buo butu arosiri na abasani kero mu arosiri obu amate muri ko nyara ko bamogotikana no tu miranite 2012 tuabeire tu gosuka gocha mone familia yeiga kero bako ngoro robo soko kanikoro rasa abantu banyangiti. I think no embali murase kanisa ya nyangiti abalise bali twenge nabo kurwe weekend tuabere tugo chamo na gusanga Mong'ina Billiah nere niga ngo musani one kuchana ngeba kanka alio turugera na ando tubeka sama sabo na lengo mora ibwe kanisa ya nyangiti anene kuna ago chigosira iga konyo osabire Dennis na Dennis yobaire omolisi omonene bwe kanisa ya nyangiti abana bo Mong'ina Billiah imanyite no mwaka na ararete ango mwaka usemya kebere yeri 2021 ditwenga matanga rugore scheme togo tebanga lende abamwe atigaire ni nubo no mwatigairwe
a group is telling Dennis and your brothers, Nefa, Dions, Yomaka, Lazaro, in Muatigirmaga, and then the Mong'ina to Kobo Borara, Bible Bons Vachi, I didn't know to get it in the Teramaga, Avaravana, Omochio, Yosebe. Togo Sabanga Mogan recover very strong. Moba Monande Muancha, Nikiaga, Keromu and Janide, Mogonya, Mogotu, and Mogogendi and Kayumogaka, no Mong'ina Somorende. Mo sister Lucy Biamono to avere tu Konyakwana na assisimi, and then the Yandrago Savira in Kay, Biamono na MC, Abali Bons Muacha, Igakwa familia, and Oraino, to a David Biamon, and Muna Yuti Bunge, to Nasema Tukopa Moja, Nadions to Averito Coramo, Pinto Bibion, speaker on any passage to Guatocoleta in Kay, to a David Rendinga, Nasaya Benainwe, and I, who want Janiba Saint Kay, Amonasavan to Babu and Chadia Subuam, Biamonsan. Thank you so much. Thank you, Asha. Na taweta mombeke ombeke mogata no mogaka ndi mai tinge morengarati. Ona kembarangiri kando. Mheshimiwa Evelyn Mogire otomire rongoli ya shilingi 500 ya ikira yeweka kwesani. Dr. Victor Nyairo, Njungo Bosia, Evangelist Kevin Mosomi na Victor Makat. Au watatu minyoka wote. Omanyo tomo muroi. Ando wanya ngite omanyo tomo muroi. Omanyire, igo tigire. INKA. Evangelist Mosomi is in the midst. Then Brother Victor Makana. Tafadhali. Fine. Oyona ro to kire. Around korigere. 10 seconds. 10 seconds. Biamarina Jenko Victor Inkaniga Dennis Sainaro Keto atonge tukemantenga lazima kutole. We don't know when and the day. Mong'ina mnatu mogete ni gatu mogete mno mwako mtatu mogete. Inyo igarenga so amatanga geteiga akaenda nyomba akarara. Mambia abantu batengo mwaka nyiro tumokire. Bona rende Paul intra nere itore twins. Thank you so much. My name is Kevin Mosomi. I'm a native Panchari Vamanyetengo Manasiasa. Akinia Mangana Nyasa Ninde Motu. I'm here to condole with the family of my brother Dennis. And lucky enough, I can count myself part of this family. The death of our mama really, it not just affect the immediate family, but it has well affected me. The first time I met mom when Dennis was big, she was so welcoming to us. And since then, she became a good friend of mine. So I pray, as the book of Psalms says, that it's only God who mends broken heart and is the true comforter. Men cannot comfort you, but only good comfort comes from Jesus. Men will be there today, but tomorrow they will not be there. But we always believe in one who lives for eternity. His name is Jesus Christ. Be strong, be courageous. The God who lives in heaven, He will be with you. Thank you. Thank you so much. Mwisho kabisa, Mugambi Christine, no Mugambi Jared, na Wagambi bande barabo mukutano, njumu wakwe vijana hivi. Wabo, Nyangiti, combined choir, tokaga. Wagambi mogoja so wangu mwezi. Yamana kwa na misa singing chiri baga. Chifu ito Jared na ika mapema. Urupole yae. Tunabake asare kera kwani nentubu atiande to kwana. Wanda ikawa maestro mokutano abagambi mbali baru wao bacho kwa to apol. Abande barita baro tu akwichamo. Wale ni Dennis asenge choko bosiro Mong'ina ma Billiah. Yasa nero nyanya kwa bagako baribichinga kicheme chando. Tuba to mugambi omwanchanga igane tia okwane to akwinza tusoma. Yawon Madam Master of Ceremony, family,
umugaka teleito rioki abairi n'abasana mwakire asinge njo yomoigo igambo yamole takorana naika na kisa kya minyokire biyamole sana njenjare dimakuru mu assistant endo mu assistant chief mwanja poleni ase family yo kino musani monene dora ko bando ika kangana kamna ta ko batebiga asana administrator tinkwe bako batebi ndubura tole gaiga kero montra bate kanisa gocha lakini ndaka ko sound ya warning tako nje komunya kajukana sajiri mara na ole SDA kwaru Catholic mara kwa enda revival kwa enda new life mangara bana ayo waje re kanisa ya gaso waje rete asenga jika kijine chomo eko kwanda iko because moroje kigenda te Kenya sasa biamono nyangiti combined gune gutogotera pasta obwateri kondo na guturase oporandia e program na bere oro igo raso bwa Give
aliyeshinda kifo. Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Bwana Yesu akirudi kwa mara ya pili, chukua wateule wakapumzike penye raha milele, wala hakuna kifo. Kuungana kupumua tutamwona Bwana Yesu akirudi kwa mara ya pili, chukua wateule wakapumzike penye raha milele, wala hakuna kifo. Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Hakuwa wapi? Kifo hakuwa wapi? Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Tumaini la pekee ni Yesu aliyeshinda kifo. Amen. Dr. Victor Nyairo Mbiamono etoa shilingi 1000 kwa erongoli na ama chuma shilingi 1000. Igori yote neta ama chuma njuo yeli bwe emera iga. Karibu pastor. Isya Mbiamono mulisi asinge njo yeli baga. Korera ngo igonye kora matanga ya pili amatara nyorora kumbokonye kereta sanga. Yango ndo bara matanga ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Ekege mtoto kora gekoro kuna celebration of a life well lived. Gochengera obogima Nyasaye tepilia agatwari bagatukabane. Nabondo cha bantu batayete kukuana matanga aya. Nabondo cha bantu batayete bariorganized korende chiza chiangire. Noachi kwa echi na bomba rocha abuya.
kongo igorona arenge n'omonto tokamotei sabe akanga lakini agara chisa chegete chio koragera akaruseria chiara rekobi lakini anabona atai pastor agote sia kobito sabe kuenene no chandegete igorona koire sekondia yamonyo gokuimoka kurwa matanga Billiah oimoke asenge jokingo chaka tinta eti ongito moika ekarongo ani umushirikione igonye gokuimoka ayeimoka lakini tinja kukorandia oimoke lineri tangazo Mbiamoro baba mwachire moike buye tingote bangana inu mokorero ba matanga inu tingote beki asengencho chekire chiza chiokorandia tigambolie abadikonesi bacha igabonsi abadikonesi bonsi bacha igasengencho bichayoka DJ yokorora umuntu narotebete tindadia matanga ingegete kigukwamera kero na chaki ngigitare gukwamera kurukari abadikonesi bonsi pia se bicha ngakira abadikonesi abe bichengia asengencho mbakore mmere maze district ya ito amona Billiah buno yomubwa barayi ase kanisa ya Nyangiti omwake bicha abake bicha nabarra bange timanya tinga wose pastor tenenire bicha mwatikire waka barusie bichengiya bakonye keroro abadikonesi abanabe district yebo mbanyole teribaga liyo gokora emeremo amo na Billiah buno mubwa barayi ase kanisa ya Nyangiti ebicha na egeni nenga kwabakire ngiya bakonye kero mbuye mono Simaelia iyanywere bona mbuye mono isaransa sabaseni asenge nchokore meremo no morai Billiah boigo ekero kutenena balisi asenchera yaben abalisi baito bonsi igane karonda eteko bakanyo linda taso asokorandia DJ yonyenchera yarenge gente kegetige gukira na inje nari koigubuye abalisi baito bonsi piko bakunya gocha wachungaji wetu ama wazee wa kanisa wote naomba mje hapa mbele kwa sababu ya picha, kwa sababu tunaingia mahubiri na alikobole mu church clerk no arani mu church clerk wa kanisa ya Nyangiti. Church clerk wa kanisa ya Nyangiti kama ako karibu naomba aje abalisi bose umwake bicha bake bicha ashini ninko ile litaya lakini kuachiri ntogwa kabicha kara bantu balekera gelio lakini hatusinyuwaka bakerie ngiya bana balisi abe district bake bichengiya bakore meremo amona Billiah biyamana sana DJ asengenjoye mitambo kwa bakire ngiya basimaere okay biyamana sana bana balisi baito be district narulo nabandi balisi ko district digambo oliye omuliki cyo district Elias Nyaboga akoko saba ebinda toso asense amindi mulisia je timu ya balisi bonsi usabe motongi ta Nyasaye yamone kiagera twaro liroko poko kwao korwa twachage tumoroberio Mong'ina Billiah goikachinga kiechiga keromo sombo atenenire igera toremie wetera samarika machenu ubuya bwao no banene bwao bagendera ko bamonantwe nande bakare na kare gosaba waito no basemeri waita sura asireso keromo torieito buyamana sana mu church clerk sukagocha totebye namba Billiah arenga ase register ye kanisa ne details chia karibu abaire n'abasani abamwikira kuba kwani boire buya mama Billiah Lazaro niga nyorete batizo na kubomo bwatanya ase kanisa ya Nyangiti 70 day Adventist Church namba ya ase register niga renge namba 24 nabaigo bifo tarara nanyara kuba makoreria ase nsemo ye kwaya nabaigo mateja ase kwaya anda kanyara kuba akubo murai ase nsemo ya Dodkas akanyara kuba umutangani umurai umutangani ase kanisa ya Nyangiti of late mama Billiah niga renge umurai
o single parents kurwe kanisa wa IK district. Okay, mbuya mono sana ase report hiyo. Igakere familia gendrete kweumia ne kanisa nero kweumiere koirali bakakobwena ase ngenja abashiriki banyang'iti mbama etase piriaga isaransire mba na terete kwaya na korete miruberie nyinge ase kanisa bono igo family ge kobwena ne kanisa nero nega neri kobwena ase ngencho yokogenderana kumanyanga ense nigo torabaeti naende Yesu ratokonye bono nteto kore ense meye to andie ase ngencha abantu abange mwata ete gokwana naende libagali ogotoka ogokwana ndiyo MC sani igocha jote nene sani igocha gente kita ko nganja mbara kuna mwategereire buya igakurumambia mbaka jinsa bunechi ono sai geko ganye urene ni maitenge sauti ya nene igoro ise kwanga enjera nero to konyeka bono kuna tenenire bosia iga okolerora alero kuya ngoli ko gatanga kirikendo bwate familia ya piria tigire magega enyore kende elie goika chinguru chiachire obogima bogenderere bono gusabangwa akorwa ntaete ko baboria tuchakere tentie imo kangora asogo koja chinsa naenda asobwango kilio bwate tintaete ko teba buno mugusiago teba ngero ngori korende kilio bwate asengencho nani no koreresio family tenena agabu elinde ekebande ekibono mwensimo ka mokonye kero DJ bono likonde lilikwanga ukuli bwate uko sabangu akorwa bekera ini elinde mochake chonkonye gende chakera ino molisi ya chakira abu kende gyonsi obwate umugusiago tebero ngoli mbuyamono konye kera abu mbuyamono emoka sobwanga singi chogo sokorandia mbuya mwana oyimuka tafadhali ngonyera chinsa mwenzi pimo kakorwa tenti yeyo ngonyera chinsa chokorandi tafadhali na aba mutene inega iga waba boliri aseli ogiri ogwanja njumo konyekera nogotebana abana bonsi bapiria banyole ekibakoria matuka magusuga chinguru chichere tafadhali mbuya mono sana ase nchoko baba igweri iganya saba abasisiri kunando chimotene ina alibuya bakabalia inchumo konyekera mbuya mono sana asoko imoka tika baba nyasa abasisiri mbuya mono sana nganga toli gusiye kense meye elipe toche asese me naro tokuri ekera bakonya gocha bari baralia iga etimu eli aba timu tiga na abaro le mokonye kerete maegabu kera mokonya gocha buya iga na umurege ita mbuya mono sana twaba muri aho motene ine para na inu moche ngora kilio bwate senge nchoko tebana tiga abana bapiria banyole chinguru wetera aseke warure nguru bujere na barabu buguma bogenderere ngabaka karama mapiria atayo maisha lazima itaendelea na into matuka aliyo monene aratoe ase obogimobo biya mono sana kurupara alia na abori buna morege itabuya alia moche gocha mokonye kero biya mono sana ono na abori yoru asense meyu oru asense meyu toche eke ense meyu muina injugo cha bwango igatene nabu elinde kelio bwate ngoso hatora sokorande twabori mo babangu buna mutene ina ubuya kelio bwate ndurigo tabanga ndurigo kobetere likolende okolerora ale rokuya ngoliko batabanga na inche tigante nene amone familia ya Billiah buya mono sana toko boli mocha asobwango asenge chokonya chinsa buya mono sana
nindo chemo genderete gocha twaborire mwayere riake asenge ncho yogo konya rire naende merubiri genderere buya mono sana tuko kobori oru aseke bande ekyo ocha aseke ncho aseke asenge ncho konya chinsa ike bande eke bagari na bonsi pimoro njugo cha aseke bande ke bakobwetyo njugo cha aseke bande eke onya gwatomwa onya gochonya gotene nange gochaiga ngangende gosaba tuchako korandia ngangende gosaba tuchako korandia ke bande eke na mama tepiera ini na inu moche gocha biya mono sana tuwaborire mo babango asenge ncho konya chinsa buya mono sana buya mono na alure mo gocha buya mono sana ba sister baita asenge ncho tenena ne familia ya Billiah buya mono sana ulioto mwanya gusuka gocha ngangenda gokorogo saba njako korandia buya mono sana onyeke bande ke twakore na kurwa nsema ya mate tete ko bolinga family nerali lakini kuchimata alia mbarali batali family ya ibe na baro baraga nikorere nchiragete bono iho ngosukore kuchimuinali buya mono sana na arolire buya tiganya saba sisen tiganya saba konye tigana monena gendre ko bamo na inwe buya mono sana na ara utomirun ko mwande likondo elinde atebo yo mutuma asese kondia yemo nerengo korero rio tomwa tenena hali mbara ali batanyane guika tenena hali emali bunoli digabe ke bwango to sokorandi mbia mono pastor abanjari ba minto omorera ba minto naiga nyangiti ekiamate simwachire korwa pora se familia buya mono etangazo nera enkeiga moigwa mwateunga mosomi abana ono chiskuru cheito dekeyo chiskuru cheito balimo chitenenerete CDF office nera aria chishida mobwate chiskuru wao muchikobe gochyo ego twanyora chishida chile se school nechipara chiaba chikorosigu mapema nje natumwa no mheshimiwa Dr. Onchoke mamwacha na ale nainu nande otebye family yos piengima na bairi na basani ne amate pole na ale nainwe mechande leo si shide leo sere binyoro mwako wasidi office yaba ekorosiwa na gotenenerwa otomire gotoro kia ye chiringi chirifubere Mr. Onchoke otomire gotoro ya ye chiringi bere na inchoyo tomwaiga gonkorokwa mokogoti bwanginesi mokama mwacha ligenaria kona na arole shilingi 2000 bia mono on behalf ya Dennis pole sana oyo minto penalty kenyanya tare goika na ndenga pole na yangiti fraternity asenge je kanisa na jino mwaide kanisa pole sana deno eli ya meya omheshimiwa Paferi Meke urue condolences yae otomire 10,000 gocha no mofoma MP Orenge oyo musani asodio kyaga kolire igochi message chia soira sesi miorio kime 10,000 nando baire pole bune family biya mono sana no mo konye karabon barenga mona inche bago te abanga to so asese moyo korani ategende ke goikatu igwane moise gontiga inche kuyeka ndachande kira kiri to bamo ano to konye kera barenga bago te nga banchire keno barandigwe buya mono sana kumwanganjire bono nabonko barandia digante benga ekero kore mina beko baraisi korenda kore ikirenge kiokore miwa bona mangana abuna nalia kunywera nima to morisio ne Dennis Orioki na abana ba mino mwabere kwa bamokoremya
mwabere mugote chi forum sibunechi mwatenera mwatanga tikanya saba konye bono konya ari mogotebia abantu yaikira bono mogotebigwa narabna chi forum chi abangu abasani abanene baino bagotenena ekene tigamba tebiga obuguma bwawe karobe oyebegete buya mbaka abantu bagocha embure tutetwa kuikababo bunandoche moko baga kuikie program bwera mumanye kogenda igobono nabon batangaseranga ekere turaiga tokore mania tomanyenga oyo gotoremia ni Mwenyezi Mungu intuna batogo kwana korendo gosemerio kuya ni gogokurwa setata Nyasaye na kyakaro kurandi gokobekwa se program asenge njo montongo kagererenga inki akora fada kurandi amatanga kutanga tutahenya inki akaro muislamu murayara tenene arweke bungo gosaso amekurwa se Quran inki akora pastor njari kurandi amatanga aja yaya ensemo yo kurandia nebwateli bagari nene asokoreta ogosemeria asenkoreri asionokire asoriorerire asoriamenyira asense bibe asebari twachandekire asebari twakumiringa inki yamete ingana lya Nyasaye lyareta ogosemeria ekero ogosemeri gotaiyo lingana lya Nyasaye lyareta obobui ekero orochegesunte lingana lya Nyasaye kwarigora chipechi chindabume mbaka ekero musuntoro kwaroruburabu. Nataka kuanza kwa kusema ya kwamba baliba manyete mba kuimuka asenge njake ana bunando omwenge neke bungo de kienge igotinde tikotangaza naye gakito okumanya lakini wimoke mono ne pagi anaere bunanate neniri omputoro omoika Yesu manyete binde ndurikotangaza ekarona acheta ase district ya Itibo tinkwebe ekarona arengo mageni Itibo mataria tuarenge na Pastor Lamek Billiah Lazaro agacha asende nero mutanga nirina arure bosi ekara achitaga tabanga egentonkero nare gusabira naende koroye ikire nirega pastor njari gwachira igase itoitibo njenintimo katimbu atimo chando kwa senge njobono uchiranchi inge namba yao na agogire pastor tuamentira itibo inge namba yao kogenda nkwakere njono wamabwa babanyangitika ngara kumitali bobi ndomogeni anakorire kurwe pulpit biri tire tinamanya nyangitie kanisa asekare nigona chire Itibo center kwa gateba mangana yo mbaka karo mulisi antebe tinga mamosirire nari nachite kuinyore kefungekyo ime ya Biblia naroganyete Yesu agatebaiga inje inkorro mwana Yesu naringo kwa eira yaneke goikerana ninkwambuya asengencho ekina ganyete kiabeire ekero mulisi olio kiantebe tibo nari nachite kuinyora manganaye ime ya Biblia Simeoni akaganya Yesu iboru ekaramu bwataiga agatabanga nintimo kambuya ekarongo cha Itibo district oyo mubwa nabango kete Billiah loro mutanga nigotebanga pastor toramanya buya lakini nge namba yao nchege ntona ganyete ya ikiranire naende karo Itibo district chia bagetu chikaba Itibo A na Itibo B na bananda achitaga tatebinga pastor muruchi bunangu kwa na bunane gosol njama na pastor wame kinabatu sigetia nsemo iga ili tukulilia Itibo A na Itibo B chia bege tu nsemo agatebanga Nyasaye konkorire kone na hende kende nke yara mente kutatigeke ekeneke kone na harorire ngekarubo kambi santa kyo mwobo kambi santa nyangiti kambi santa ya bekiruwa nsemo asengi nchogo chikone district amangana yengo getie ncharono nintimoka emberemo yana buno murai na yakwarire Pastor Lamek agatebanga no tole meremo ntoga emrata kubwaterana Nyasaye tawanje timokenga gititaraika tusukumemeremo. Wacha nianza kuanzia ile fungu Zaburi 147
fungu lake la 3. Msomaji, naomba tuende hapo. Egente komete ebe nuri dini, ebe tori dini. Ama kweli ni ukolaiza ego tolengani. Covid yegacha. Ebe nkube kure zuti. Ebe tori kube ekolaiza. Oneke gokura pastor chari na aba kego korori. Yeso oranje ngabono. Ya go korori litigango tiga. Otherwise muna ya achete koranga bange mu achiete kare. Ono muchiti. Egento kego to balance. Ono njena buna toleiga ni go to balance. Egento ngaro kego to balance. Korana tigana aru egwani ngeri ndemo kebugate buye. Okoguri etomon o mambo leti oro iga kisi town. Pastor Njai. I know no mo kore meremo na Pastor Paulo Mackenzie. Olio Kilifi County. Akaranga linga karakene na Pastor Njali na bakego tia bandunga mwingate na ndinde yo chigo na nyere otiga kobo monatu onya koro monatu goroteyo okwata obo monyere ekero kwa beiro monyere ogenda igoro onya kabisa ako bataiwe ngatara akoragere mwa chobona nuru. Lakini nje Pastor Njali ngoko tia so buoro. Engate chinsa chiria chiancheire gokwe ngata utware nonya amache kwanya gusibo umuntu tokamuka amacho kunyuka abune karo kwe ngata nando amwete kora no bwata la chenchare kugokora wangu sasa bata tatinge binte biye mogo sesabobe onye koro mwengo muna Pastor Njali nande nchare gokobwa kwanya warari tunda likoro kwa aina ya orange ili bara jistiko okoro tige kwengata kwanya kolije elindo kole fasting yao asobuja igabaro na wemo kwenga uli Pastor Njali akoro jemo chaka kombweka nina Kilifi County mbuya mona Zaburi 147 fungu lake la 3. Msoma kwa lugha ya Swahili tafadhali. Zaburi ngombe mitoto byo ngwanje ine nebu kwa kusemba yani. Zaburi 147 fungu lake la 3. Msomaji. Biblia inasema kwamba waponya waliopondeka moyo. Mungu uwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Uhesabu idadi ya nyota. Korati kake ekwago kabaka kweba gukora goso. Okay, konya kero soma bano anarudia kwa lugha ya Swahili mara moja. Waponya waliopondeka. Mungu uwaponya waliopondeka mioyo yao na kuziganga jeraha zao. Asante sana. Achia hapo ngoko mentande kendo konya kero. Luteshi mali ile kabuke kingeli giachache. Daktari wakati anapoponya jeraha anaingia kwa jeraha, ingawa hilo jeraha linakuumiza, kama inamaanisha ni kukukata, anakukata unaishi uchungu, lakini baada ya yote anajua unapona. Tajekera kulega asiano buya nigo munyagitari oria au kubutura no nyorwembe obeke asidi kugosamba kugichama etenko bwenore igo abana ba Billiah engane na berendito chingoro chino chibunegete mioyo yenu imepondeka, lakini nataka kuambia Yesu mwenye akiingia kwa roho yako ataweza kuituliza, ataweza kuiweka sawa, ataieta mpaka karusile toka sema kwa roho sema ni kweta nitembe. Yesu mwenye gitari monene, Yesu mponyaji mkuu ambaye tunaenda kuachia, ambaye atachukua nafasi katika mioyo yenu, ingawa munalia kama watu walio na matumaini. Kanisa anataka kuambia ya kwamba aseitivo nje Pastor Njali na Pastor Lama kitu atogeretie asaba ibari to ko be Kristo to sabe ma tege mu ka ngane gie family giok
ngekora mokora pastor akorandia ase mugotaka kumumigera chinka kiani mukumumigera asabara ibari nabangete baitibo na inche ni metengo yo motayo yongente kingiri gose na inche mwanga chinga kinarandia asenge nchaste yonda bana mwezi ga mumbarandi na baikera na inu mwakonyekero lakini wanchiga kichokorandi chigo ikakwarro monta akuimo lakini ino abaya mole imoka nani nasa obwatire lire ikobone karoto kore taringa ne liyo koremia eligo konya yebane linkonye na nje sisi wote kwa sababu tunaishi dunia ya dhambi. Life at its very best is very brief. Maisha haya ni mazuri tena ni mafupi sana. Abante tekwegenonga abana bapiria mwa mino mwa tagete kugenda gusangane lakini akarobo gimaboro buya ni gobo bwege ndirimana wate ukoronya gitaringa ulikuwa umepata shida ya kutotumia sukari, sasa tumekuambia anza kutumia sukari. Waje tumia matukabere kwa ibumbu yewasa wakana nyagitari following day. What have you honor to the following items? Number 1, echumbi tokuna ama buta tokuna oya mare kole na ibaranga akirite shida akateriga. Pastor, I have 7 children. Nimewasomesha wote. Sikuwahi tumia sukari. Sikuwahi tumia. Sasa watoto wangu 7 wote wameachiliwa. Hao wote wamepata kazi. Wako na maisha mazuri. Kila siku wakilipigia simu wanasema chigunisa to INKA Express. Mong'ina anja koragera nato someretio bako. Wata elento kende kiminyo kenga. Pona mambi bugo kya ochikorigeri tisukari muna chide chiguni buya na ande chisagata kuruo. Ka kurigeri ya mechere. Ka kurigeri ngento get akani atenga. Pastor, niko na one prayer request. Tari mangana na akani request sukari. Tari mangana mabuta tai yokota mbu ndiendera mana ande te imana mon. Naomba jambo moja. Gaki yake ngentambulie kensabere gakiba na kuna no elimu. Request ya yamoga waki na chandege gaki nilitesa katabadali. Agakuwa na bakakalira gatebanga tari mangana hukani husukari na baba machani ne kazi ni chiaba. Kule ndio jambo moja naomba kwamba nipewe hata nafasi niweze kutumia ingawa hata nyama. Life at its very best is very brief. Maisha matamu ni madogo sana. Obogima, obole, obuya, obwenge. Nima etapo na kanisa terarosa, gotare kwa ya Nima etapo na kanisa terarosa, wakuru borani na Billiah. Nima etapo na kenyoron kerarosa, kutuara piriororo. Kuendelira ba. Lira ba nigo ibwatenda mwembe. Nigo ligendrete kumera bobe mwanya banto. Maisha mazuri ni mafupi mno. Unaoligana bonte tikuko tangazira iga. Life at its very best is very, very brief. Nangende kurwe kebunge getanga. Nabata ibire bitatu. Iniko chikukuwa na mangana mahali. Kokonye kera aye elimo. Ebe tuliko chitini kwako wala konye kera. Mwandishi mmoja anasema hivi. We are born crying. We live complaining. And we die unsatisfied. Natumia lugha zote kwa sababu nimeambiwa kuna wenye wapati lugha ya Ekegusi na wanahitaji kupata haya mambo kwa sababu wamekuja hapa. By the way, tikana abateri. Asebu kweyokoro kebu kuga no mokere story. Usino nya dini ole. Ase culture. Yaba iberani tokora ka Hebrews, the Jewish traditions. Ukienda matanga kama haujaweka ua hivyo haujamaliza matanga. Tabia ya mubwata matanga atano lituku. Tari ya wachageti umutanga ninga bantu baye ni ku Friday. Ono wachakanga mtaete kwenda matanga wasi. Ese to goko. Nawe kwa wote hivi tondo mbitine kan. Kwara enda aliorochi. Kwa Myahudi kabla matanga yajaisha. Hivyo uchaenda matanga nganjire matanga kwa tora barandi ebinde tu abakohe.
enjere mogo cha matanga ngatikanga ndendo le kanengenda italiera uikama ndia alikobo kama ukisema wewe unasoma Biblia ukiangalia Agano la Kale penye mazishi yalikuwa yanafanywa ukiamua kwenda kwa mazishi unaenda ukishamaliza kitambo ilikuwa unaweka jiwe ligena engore kole mwa gojimera ande mugeka ligena lyayeliwa noenga kia Yesu ligena ndi yire tukuline wamanya goche kwabeka liuga iguru lakini yambaro bao tanga na matanga pili abacha kutini do mananga na aromwacha asenge njoko baiga pastor nchari ka goterena then you march away ikono hoteba no mokere story aga ntonkero tarabwate mume nkoro venye mazishi yalikuwa yanafanya lakini nyinyi nataka kuwashukuru kwa sababu mko hapa mlianza pamoja mnasema hadi tamati nataka kuwashukuru pia nimesema ya kwamba we are born crying live complaining and die unsatisfied tunazaliwa tukilia ngaro chila stukika kwa mwana kandi nyagitari kaiboiruga kurango pastor nchobe kama sabo matana tilivu wamanya katwa karoma nembu ya mon daktari agachaga ndenga kama mwana akakarare ngaboni kiyote itika kwa ngoika kakubetereli omwana goika kare katagana kuja kugaka kaiga muto kakare kama watabaga omwana kala iboiru goikare ema umwachakira gutanga nabo gotina kana pokora kulingo bwate maana asa konyo omwana oliane alikuwa ametulia hana shida hakuna mtu anayemuumiza lakini amekuja kwa dunia ambayo iko na shida iko na baridi iko na machozi iko na shida tupu ina maana yokole kinasa tongere tungu mwana goikare na daktari atwarete watu wasiwasi ngamwana otararira kakomokuna kunoboro yebuobo chanja amwarigani asenseme changa we are born crying live complaining hakuna mtu analalamika kama ako na furaha analalamika akiwa na huzuni akiwa na shida tupu unaishi ukilia kwa sababu Billiah akiwa uhai alikuwa anaenda mazishi analia akiwa uhai alikuwa mgonjwa analia mtu akiwa uhai anaumia labda anagongwa hilo jambo linamuumiza analia hivyo haya maisha lazima ulie la mwisho kabisa we die unsatisfied we are born crying live complaining and finally die unsatisfied mtu anaaga kabla ya wakati wake hujafika vizuri mataka alitua kona last time abana arocha barakuwa banyangiti bagwe chanda sana nga bono yoto tebeti tubeke uniform tayo nona bokuru beli ubogimobo nana ande bakebyo gochikokora mambia mbake karabitara ikerana wakwa unapanga mipango ya kesho lakini hujui kama kesho utaamuka lakini Billiah alikuwa anajua hayo mambo ndio maana alikuwa anasema hivyo kwa tangia last year nilipokuja hapa tukiwa na Pastor Lameki watikamba tengo maana bwa mangana life at its very best is very brief msomaji tukimbie medali Proverbs 12:28 ingungo na bata imbita no bwata kama sebi bitatu tindi kweta no bwata konye keiro ana ko romo Islam abogo chana ndo tosoma Qur'an mo chando tuijo lakini asenge nchotara ramonto bege tege tomotwe unless atobuga titini na ndo bako konye kera nonye msomaji naomba usome Methali 12 fungu lake la 28 Biblia yasemaje katika njia ya haki kuna uhai katika njia ya haki kuna uhai wala hakuna mauti katika mapito yake wala hakuna mauti katika mapito yake kwa lugha ya Kisii yasemaje kwa lugha ya Ekegusi asenchera yoboronge obogimamboleo na makweli tali asenchereyo Biblia yamaanisha ya kwamba katika haya maisha ukiishi na haki utaishi milele
na milele ndani ya Yesu, na hapo hakuna kifo. Ina maana kwamba hata mtu akiaga dunia, hiyo ni kupumzika, sio kifo, kwa sababu Yesu akirudi mara ya pili ataweza kuamuka na wale watu wote ambao walioaga dunia, ili aweze kuenda na wao mbinguni. Akaromo ntamwene tanyasae akarasiriyobo gimabwaye nigago kwamo na Yesu na endeka rosa koirana abo kamonen nchakarogenete no kulero obo gimabwakara na karembo leo maisha yasiyoisha. Obogima botarikoera, obogima totalikowata, obogima torabao kare kare, maisha tutakayodumu nayo milele na hata milele. Obuna buobo gimana agotiyo chora, obogima buobo rongi, obogima obochen. Nilitura chukumerana na Billiah ama na abande patanga netekorara kurumagega nechinga kichiamagega tonyorane na barabuo asoburuti bwakare na kare igakoroga ndrata kulera inyorone Billiah nerengo atendi arenga matanga achandeka ekarago siria banchi babo kimuumiza na rero gwachira yaye na ekero kendo kama Kristo ajarudisha ufalme wake, labda kwa njia moja ama nyingine unawezaga. Swali linapakia, na wewe Yesu akirudi utalala pamoja na Yesu, ili Yesu akirudi pia uweze kuepaa naye juu mawinguni. Ekege achire by the way asenge njomora abai asenge njumwa baba yeke achire by the way igo conclusion ingange 14:13 Revelation. Ufunuo 14 fungu lake la 13. Kuna maneno Yohana alionyeshwa kwamba siku za mwisho wakati watakatifu wanapumzika, kwamba andika haya ili waweze kuyaamini, kwamba wanapopumzika wapumzike ndani ya Yesu, wakisubiri urejesho na matendo yao mazuri yatawafuata. So, ninaomba tukimbie Ufunuo 14 fungu lake la 13. Ufunuo 14 fungu lake la 13. Sababu ya muda elionka iweli ogiri korugoro ligoteba likaya mbataniria bao kukorubono bamwegene tomone nabo moikogoteba tigabati boke korwa semmeremo yabo okwama kwabo kuna bagokora maya nigo goko motunyana ose nigo goko batunyana mwako yo moyo ositio gosemeria sobugumu achieta akabuneka magora ya beronzi pi akabutorwa wakati aliweza kukatwa miguu yake yote miwili akiwa kwa third floor, analalamika kwamba why me God, why Jesus, why? Akiangalia chini akaona kwa takataka kijana mmoja ako pale, akamuraga isiaga kimia kitano karororo kamesimama kakunya chokore viva kakukarigeri ekabegeta kabesti na noro chikichwara getakaraka ye chagiti mapema gikaera kale tumetie sekero chikochi kakunya chokora ya akanyora akasweta bwana kabwato bochafu kuna uchafu mwingi akakashikilia akasema akanikazuri wacha nifae baridi imenimaliza by the way obokendu bwankorire tigambeke akagasoi nanda karanga libintu mbira ebye akwenda akanyorobo openi mondo ndatu kutetebu akairo umwana agachokorega akanyora akabeka akarimbaniga akarubeki nanda akaenda akanyora gotero kandi naenda akabeka kagutara guchialia yule ambapo alimika pale juu kwamba miguu yake imekatika, akasema asante Baba kwa umbali ambao umenileta, sitalalamika tena. Kakurigelia kamwana ako kamwana kakagenda guchiari katoto kakienda ngobono ngange turi gukora katoto kakienda amangana yo ukorera ala yenge njuko bwayo go chakira kakienda kwenda huko kakanyora
omugakunda omonene omugako yabegete suti iborane tugunero amevaa ile suti ambayo aliweza kuzaliwa nayo kako takwenda kuchana katebanga mbuya mono monene nchega kintaligitiriana afatali nchembe geteye oyore getirianda gosege sobono gakwenda kuchiari agatindo kakerendo obalimu kagutindo kake anodo gukorera tusabere family kagutindo kake akanyora ambulance kegoje ambulance ikikuja kwa haraka agatebanga buyamana nyasaye njafya ya nere buyake ambulance yerike kunyoka kewe kanyagitari yorengo agatebibuga baada ya siku 3 naliyako iguma atakuwa bekiri oxygen okwabekirwe embeo bona kira nyasaye mbuyamana otaraka kako igora maisande igo kuchigoro akanyoro yondo okume kiruga kako irugo cyane nyasaye mbuyamana ngo yana ndagotogia kentaralima bona ababonsi bagakira nyasaye mbuyamana ncherende yonsi nyasaye gatoire riba nchena tone kibona piriago tirimo kugurera aserira tiganya sato konye twensi asobwamo tuwe hariganie asenge nchobo kare na kare wetra asili tra sukuru mutulito ni wangapi wanaombea familia mema kwamba Mungu asaidie familia ya Billiah aweze kuitunza katika jina la Yesu Kristo alimkombozi wetu anya kuko sababu hao tenena nyo kuna kwa familia ngo sabera maya tenena dabo motwe okobako enkor omotwe okobako enkor familia nyagocha bosia ero abande komonya akore kiuni yeke edbox eandi edbox eandi watara kulio my savior touch me to chake oh my savior touch me my savior touch me oh touch me my savior touch me oh Mogozi niguze Mogozi niguze oh niguze Mogozi omonenone onkune monenone onkune abalisi bonsi na babodi kwa njia ya kipekee tuweze kuja hapa mbele na wachungaji wetu. Kama kuna mchungaji ambaye ako kati yetu memorandi odekara iga chise chiato minyoki tinje tukora introduction ingaligania barandi baraiga beti kwa balisi baito na barandi bonsi bakerengencho incho tokunde kanogo saboko tukanie familia amai ambolie molisia Daniel Omambia asuke bosiga sencho sabere familia amo no morayo mo pastor nere a conclude gendo mambia chake nera kore kara balisi baito bons bago etana nenke bako ganeria familia ya maya takote bango monena bakoje chinga kichos toikero burutu bwa kare nakare tosabe tanya sai na ndoro mutongito ande twakwalira na twakorangire moro bengia bia muno mwana senjo kwa murweto Mong'ina Billiah gocha sense ukamoemeremo obeiro ko yakora yaikeiro mwali wowe mabwaye lakini otigire kayaye tigira abana baye otigira abamwabo otigira abaisike bamwana muramu abona abantu bekenyoro n'abashiriki bekanisa ono monene ntubu atikende tora atigenke yo tatibonene bwao tato mono moikomo chengo yo atige tabo mokonyo asense tale masenkeria arebe nkeye ayerende na kubwamo naba okwege na gwetane